Lažna uzbuna. Činjenice su tvoje saveznice. Lažna uzbuna, epizoda 8. Danas vozimo sve u 16. Ponedjeljak je 4. studeni i mi pičimo u Ameriku. Zašto, Ema? Pa nema pojma, ja sam se već sva preznojila. Ti se već preznojila, da, se preznojila? Pa mislim, napeto je. Napeto iščekuješ izbor. Iščekujemo, napeto je već mjesecima, a sad smo ušli u završnicu. Odlično. Onda danas letimo u Ameriku u društvu Višeslava Raosa, politologa i izvanrednog profesora na Fakultetu političkih znanja i znanosti. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Ne znam uopće od kuda krenem s ovim američkim izborima. Ja isto kraja, od početka. Ja isto ne znam, imamo toliko pitanja, imamo toliko tema. Je li to kraj liberalne demokracije ili nije? Što se zbiva? To ćemo na kraju zaključiti. Ne, na kraju ćemo sa prognozama. Tako je. Ok, onda idemo mi ovako, recimo, dezinformacije i američki izbori. Dezinformacije iz domaće sfere, dakle ko širi dezinformacije, lažne vijesti i ostalo na samom američkom kontinentu i koji su strani faktori. Klasika, miješanje Rusije, Irana, ako je to Hrvatske, koliko se Hrvatska miješa u američke izbore. Ok, ovako, za početak mi u Europi, onda u Europskoj uniji imamo puno veću svijest o tome što su lažne informacije, što su dezinformacije i imamo ipak više manje, sad se i razrađen nekakav zakonski okvir kako se s time nositi. A tamo je divlji zapad. Amerika je zemlja slobode, ali ta sloboda, kažem, može biti nekad i zlouporabljena. Generalno, Amerika ima cijeli izborni proces takav da, recimo, novac igra puno veću ulogu u samoj kampanji, vrlo često se kandidati hvale koliko su prikupili sredstava i to je ogromna zemlja, skupo je zapravo organizirati sve te predizborne skupove, plus oni imaju parcijalizirano medijsko tržište, dakle oni nije kao kod nas da ima nacionalnih različitih koncesija, oni imaju užasno 50-ak zapravo medijskih tržišta i to poskupljuje isto kampanju. To užasno poskupljuje kampanju. Znači, što da se tamo izbori mogu kupiti? Tamo je bez novaca nemoguće dobiti izbore. Da, nije baš to točna tvrdnja što si rekao, i često doista onaj koji prikupi više novaca jest izborni favorit. To je jedna stvar i ono što je zanimljivo da postoji indirektni ljudi koji se bave kampanjom. Dakle, postoji ti PACs i Super PACs, dakle to su pravne forme ljudi koji podupiraju nekog kandidata, dakle sad recimo Kamala Harris i Donalda Trumpa i onda oni kažu evo ovo je, ne znam, nekakav medijski sadržaj, da li je to jingle na radiju, da li je to recimo nekakav video, znači neki spot koji prikazuje neku poruku koja uopće ne mora biti kandidati, samo se na kraju kaže mi podupiramo kampanju tog i toga ili recimo Kamala Harris podržava ovu poruku. To je recimo jedna zanimljiva forma. A tu indirektno oboje kandidata mogu puštati stvari koje nisu provjerene informacije, koje mogu blatiti kontra kandidata, mogu potpuno preusmjeravati pažnju javnosti. Dobro, i kako je recimo situacija u ovoj predizbornoj kampanji u odnosu recimo na izbore 2016. ili 2020. Za 2016. Je li gora, bolja? Sjećamo se da su bile imali situacije... Imali smo to ruski problem. Da. Imali smo situacije da su fake news maltene odlučivali. Bili najodlučujući faktor uopće. Neki će čak smjelo reći da je Putin instalirao Trumpa 2016. Pa, taj ruski utjecaj nije nikad do kraja dokazan, ali očito je postao motiv. Ne samo ruskog, nego sada, evo, u zadnje vrijeme i kineskog utjecaja. Sada imamo već i iranski utjecaj. Utjecaj može biti na različite načine. Može se manipulirati algoritmima na društvenim mrežama, a mi znamo da mlađe generacije konzumiraju medije često putem društvenih mreža, dakle putem kanala koji će tradicionalni mediji koristiti na društvenim mrežama ili ljudi koji kreiraju sadržaj koji uopće nisu novinari, ali kreiraju sadržaj koji je zapravo medijskog ovoga tipa. Imali smo one rasprave oko zabrane TikToka, zato što je ideja da zapravo iza TikToka stoji Peking i pokušava utjecati na mlade ljudi u Americi, izvan Amerike i svjesno neke teme se idu po tepih, šta ja znam, Tiananmen, Xinjiang, Tibet, ove sve neke kontroverzne teme u Kini, a druge stvari će se naglašavati kako bi se zapravo podrivalo povjerenje mladih ljudi u političko odlučivanje i u demokraciju, i u slobodu govora.
To je interesantan A da, moment. to je- A što smo rekli 2016. Dio nekih američkih promatrača politike, novinara, politologa kaže kao da to sve jedna kampanja. Dakle, kao da Amerika, to je to ludilo koje je krenulo 2016. i do danas S tim bi se složio, da. sve. Da, sve to igra Plus, utakmica. zapravo akteri Da. su isti. Ne? Imamo Kamalu Harris koja je već bila potpredsjednica sada 4 godine, mi zaboravljamo, dakle ona nije outsiderica. Imamo Trumpa koji je već prethodno bio, jel te? Bio je kandidat, bio i pobjedio, predsjednik, pa da. onda je izgubio i sad je opet njegova, znači, treća utrka. Nekad davno on je još bio jednom kandidat, ali nije na kraju uopće bio u završnici, to je bilo 88. godine, ako se ne varam. Da. Tako je, da. Imamo u pozadini prethodnog predsjednika, dakle, Barack Obama. Ne, Barack Obama koji sad se jako angažirao, pogotovo u završnici kampanje. Ne? Koji je ozvučio urede u Bijeloj kući. Ne, to je bila jedna od teorija To je zavjere. teorija, da. Fascinantnih. Da, druga je ona teorija da se može utjecati na sama birališta na način da Amerika je jako decentralizirana i zato Amerika ima različitu tehnologiju glasovanja s obzirom na savezne države. Ne ide skroz dopisno. Znači, ne znam, u državi Oregon može se skroz dopisno glasovati. Ne? Znači, svi će dobiti doma omotnicu i taj materijal za glasački listić i tako dalje. Neki će koristiti digitalno glasanje, ali to zapravo znači da su to strojevi koji izgledaju više kao bankomati. Više manje kao bankomati izgledaju gdje se zapravo onda otipka i pretpostavku da taj stroj je onda siguran. Da, ali uz pretpostavku. Uz pretpostavku da je ispravan i da je on može siguran, zakazati klasični error neke opreme, ali može biti i da je netko utječe na njega. Da ga se naštela. Može se naštela da on jednostavno taj odabir pretvori u krivi ili kasnije kada je tabulacija rezultata da se tu može manipulirati. I onda je treći problem i ova priča oko toga ko ima pravo glasa. To smo vidjeli sada dosta u kampanji, šta se događa i to je bilo prije 4 godine je Trumpova kampanja, dakle, to osporavala. Oni su rekli da opet zbog problema što ne postoji jedinstven način kako se vodi registar birača u cijeloj Americi. Negdje je teže, negdje je lakše se registrirati. U Hrvatskoj, jel te, sve mi automatski registriramo. To ode se na e-građane, vidi se, znači prijaviš negdje boravište, ok, MUP, sve čista priča. Tamo se baš mora čovjek... Tamo se treba aktivno registrirati. Problem je što to... ti uredi rade kad rade, ne? I onda ljudi koji su možda siromašni, koji rade nekim uslužnim djelatnostima, što se zove ručičasti ovratnici, znači ljudi koji rade recimo ta prehrambena industrija ili ova brza prehrana, ne znam, McDonald's, takve stvari, ti ljudi možda zbilja unutar mjesec dana nemaju nikad, osim ako smo slobodni ili bolovanje, otići i izvaditi tu osobno, otići se registrirati. Tu je taj problem da dolazi do onog što se kaže potiskivanje glasača. Ne? Dakle, da neki ljudima se obeshrabri. Destimuliranje glasača da uopće izađu na izbore. A drugi dio priče gdje se negdje kaže, čekaj malo, kako je moguće da možeš izaći na biralište, da te ne traže neki dokument, da ti dokažeš svoj identitet. I onda se kaže, čekaj, u nekim saveznim državama hipotetski bi mogli nedržavljani izaći na biralište. Zašto? Jer recimo posjeduju vozilo, imaju vozačku i niko ih onda ništa ne pita. Ne? I onda preko vozačke se registriraju i budu birači. No, turističke grupe dolaze. Tu je ta priča gdje recimo Trumpova kampanja tvrdi da u nekim saveznim državama to može biti prevaga, jer to je pojedinačno su to mali broj glasova, da to može biti prevaga da biti za Harris. Najčešće su to hispanski birači, jel tako? Ne? To je ta neka teza. Koji su sad zgodno baš jučer na ovom ili prekjučer na ovom predizbornom skupu načeli s ovim nekakvim, jesi čula to, ne? Nisam. Ne znam, taj komičar koji je nazvao Porto Riko plutajućim otokom smeća, pa je sad frka. Nije li to nekakav crni labut koji se pojavio zadnji čas koji bi mogao latino glasače okrenuti? Jedan od crnih labuda je bio ovaj uragan, recimo. Ovaj uragan gdje se onda gleda da recimo Južna Karolina, Sjeverna Karolina dosta su važne kao prelomne države, ne? S jedne strane, s druge strane, pogotovo Sjeverna Karolina, to je lila, znači ko od njih dobije jednu od tih saveznih država, vjerojatno, dakle to, Pennsylvania, Michigan. To je tih 20.000 glasova koji će odlučiti. To je isto problem, dakle na kraju se svodi, to nisu jedni izbori, to je 50 izbora, gdje slažemo slagalicu, a može se svesti na jako mali broj birača. Svaki birač je važan, ali u tim zemljama. Mislim, to je naravno posljedica što su oni federacija, ok.
i neće bi se šta dogodilo. Da imaju ovak normalne izbore ko mi, obične da tako kažemo. Obično izbor. Dogodilo bi se da onda treba uzeti New York, Floridu i Texas i to je to. velike Ostalo zemlje, da. tak sve jedno. Ali obrnuto, šta se sad tu događa? Da je uvijek medijska pažnja i kampanja samo na tih par saveznih država. Ne? Znači, ni Trump, ni Harris neće trošiti vrijeme ići neku Dakotu. Trump zna da je ovakve nakon republikanci Neke su tamo stvari, jaki, da. ona zna da nema šta tamo tražiti. Da. Skupo je odleti tamo, mislim, nema potrebe. Na Aljasku niko neće ići. Ne. A isto ovo je Na zanimljivo Havaje, da- niko ne ide na Havaje, mislim. Kad je zadnji pod neki predsjednik kandidat hoda po Havajima. Od toga se isto Jedan je iskreiralo- rođen tamo, upravo. Obama je rođen na Havajima, njegov otac je iz Kenije, on je uz očuha odrasao u Indoneziji, jedna zanimljiva priča. opet jedna od teorija I tu je zavjere. bila ta teorija zavjere da on nije državljanin, odnosno da nije autentični državljanin jer mora biti rođen, jel te? Rođeni Amerikanac. Njima majka Amerikanka, naravno Ja. da je rođeni Amerikanac, nema nikog spora i vrlo jasno se može u novinama naći da je rođen tamo i tamo na Havajima, ne? I rođen je nakon 59. Dakle, jer znamo 59. su Havaji službeno primljeni u Uniju, ne? Oni su relativno recentno ušli u SAD, ne? Dobro, i recimo za ove sad konkretne izbore, što se tiče dezinformacija, koji su nekakve najeklatantnije, najveće? Kakvi su narativi bili? Kakvi su narativi uočeni eventualno u ovoj kampanji? Što se tiče Recimo, fake analizirali, znali smo za 2016. da je jahao upravo po tome da Barack nije rođen u Americi. Ne? Sada se dosta vrtila Ko je priča... sad ko je glavni dezinformacijski narativ? Jedna zanimljiva su priče oko potpredsjedničkim kandidatima. Recimo, imamo Tima Wolfsa. On je dugo godina radio kao nastavnik. Dosta je vodio te Dakle, pričamo o školarce. demokratskom Tako, on je vodio školarce dosta u Kinu. I sad postoji taj jedan narativ o njemu da je on kineski igrač, kineski špijun. To je recimo jedan zanimljiv novi moment. Fokus na Kinu. Trump inače ima dosta fokus na Kinu. U ranijoj fazi kampanje dok je još bio Biden, se govorilo o njegovom sinu, taj famozni Bidenov laptop, ne? Da. Šta je sve u njemu? Od neke droge, prostitutki, priča sa mutnim poslovima u Ukrajini i tako dalje. ne? Naravno pod patronatom oca, tata i sin su u dilu. Tako. Onda je bio jedan užasno zanimljiv trenutak jer su mediji krenuli stalno nešto spinati šta je to značilo. Dakle, kada je bio onaj prvi, zapravo nekoliko je bilo, prvi atentat u Pensilvaniji na Trumpa. Okay. Nakon tog dolazi jedna scena gdje on telefonski razgovara sa Kennedyjem. Trump? Tako, ovim Kennedyjem koji je na kraju odustao. Ne? I njemu se obraća. Ovim Kennedyjem koji ga je podržao. Tako ga podržao. Veliki teoretičar zavjere, antivakse. I tako je, sad je nekakva ideja što ako bi Trump postao predsjednik, hoće li Robert Kennedy biti junior, hoće li biti dio administracije. Mislim, veća šansa da on bude nego Elon Musk, jer Elon Musk to može najaviti, ali teško je zamisliti da bi on doista htio sjediti u nekakvim uredima. Da, malo teško. Prije bi bio na Marsu. Da ga se stavi u taj okvir. Elon Musk će dobiti basnoslovne ugovore. Onda je bila ideja da nakon tog razgovora su oni već dogovorili nešto što će se dogoditi tjednima poslije, a to je njegov izlazak iz kampanje i da je on prevaga, ne? Jer šta je bilo? On je bio zapravo, trebao biti kandidat demokrata, onda Kennedy, nije uvijek su bili prošao, demokrati. tako je, i onda zapravo i stranka se krenula njemu osvećivati. On kaže, meni se stranka osveće, šta su oni radili? Oni su išli sudski osporavati takozvani pristup glasačkom listiću, da njegovo ime se ne može registrirati. Zašto? Zato što je išao kontra svoje stranke i tako dalje. To je jedan zanimljiv moment, inače ovih izbora, nikad više sudskih osporavanja uoči izbora i ono što možemo očekivati nakon izbora, kakav god bude rezultat, neće svi reći, dobro, okej. Odigrali smo utakmicu. Da. Kao evo ti ruka i dobro, okej, malo smo se kao tu što je to fajtali. bilo dobra stara vremena. Kao što je to bilo dobra stara vremena. Dok je kampanja, možemo svašta ružno pričati jedno drugom, ali kad je gotovo, svi smo mi fellow Americans i sve super. Šta se može? I onda tog hladnog tamo jutra, kad bude inauguracija, sve to tako lijepo se završi, ne, svi obuku fine svoje debele kapute i to je to, ne? Da, recimo oko ovog
pokušao nas atentata na Trumpa, tu je bilo jedna, ajmo reći, dezinformacija i s ove demokratske strane, ne? Tko je taj čovjek? Neko je pucao da taj mladi namjestio dečko. taj atentat sam na sebe. Dakle, da je ne? na mjestu. Da, bilo To je je i genijalno, ne, teorija. da je Ali uspio nije, to tako jer- dobro organizirati da ga čovjek pogodi baš u uho, to je Da, da, genijalno. to Ne, sam- ne, to to sam to je nezamislivo jer mislim mi znamo Ne. kontekst. Kontekst je da Amerika se jako polarizira, dakle stavovi birača obiju stranaka su se jako razdvojili. Izborni sustav je takav koji je fokus na kandidate koje mogu najviše mobilizirati zapaljivim temama. Da. I zapravo onda se to još dodatno potiče da umjerenjaci ni ne mogu pobijediti unutar svojih stranaka, kamoli onda na izborima. Da. A Potenciraju se te velika teme, dostupnost oružja, jer to je Amerika, ok, gdje imamo i taj ustavni okvir gdje, mislim, to se teško može ograničiti. I onda naravno da će biti raznih ljudi, različitog političkog profila koji će uzeti to oružje u ruke. Da. Ono što je naravno bojazno što će se dogoditi, pogotovo ako bude nekav rezultat gdje nije baš jasno što se dogodilo. Imali smo ono iskustvo, onaj napad na Capitol Hill, ali potencijal za nošenje oružja je zapravo velik sad. Dakle, mi imamo one razne skupine koje podržavaju Trumpa, koje bi mogle paradirati okolo s oružjem, a imamo jedan dio malo onako radikalnijih krugova na studentskim kampusima, koji vidimo, dio njih je kivan i na demokrate, kivan je i na Harris zbog Palestine, Gaze. da. I vidjeli smo oko Gaze su oni bili spremni na dosta ovako nasilne momente, pa čak i ono dosta po meni zlostavljanje židovskih studenata koji su onda kolektivno okrivljavali, nekima su otežavali čak ulazak, ne znam, na sveučilišta, ne znam, po Kaliforniji i slično. E sad, hoće li doći do njihovog direktnog sukoba sa sličnim prosvjednicima sa strane republikanaca, to nije isključeno. A? Lažna uzbuna. Znači nije isključeno da vidimo neki oblik vala nereda. Ko što je Baš bio, hoću ko pitat. što je bilo famozni val nereda oko Georgea Floyda i ono Black Lives Matter i tako dalje. Nadamo se da se to neće dogoditi. Kontekst je naravno takav da cijeli Ali svijet Bure gleda. Baruta Cijeli svijet malo gleda u miriše na Ameriku. Bure Mi iz Europe gledamo sa bojazni. Zašto? Zato što smo mi sigurnosno vezani na Ameriku zbog iz perspektive Rusije i Ukrajine mi sad gledamo šta će se dogoditi. Ne? Jer ono što je dolazilo do sada od Trumpa i od J.D. Vance, dakle potpredsjedničkog kandidata, da oni to s jedne strane malo tako cinično gledaju kao nas se to ne tiče, a američkog javnosti se ne tiče Ukrajina, tako ispada, a s druge strane kao mi bi to riješili u 2 dana. E sad, pod kojim uvjetima? Šta to znači riješiti? Šta to znači, Šta to da. znači riješiti? Oni tvrde da bi riješili i pitanje Palestine, to isto o tom potom, ne? A s druge strane nabrijavanje protiv Irana i protiv Pekinga. I u tom nekakvom, ako bi sad cijeli tjedan mi vidjeli neku neizvjesnost oko rezultata. Ona će tek krenut, mislite, rat, pravi rat dezinformacijama prvo. Tako je, Da. krenut će burze dolje, krenut će optuživanja ko je smio izaći, ko nije smio izaći. Gdje će se Izborne verificirati prevare, izbore. Da, mi smo imali uoči izbora jednu jako čudnu situaciju. Znači, Sjeverna Karolina, lokalna skupština koja je republikanska je rekla nešto što je presedan. Dakle, imamo te famozne izborničke glasove. Ne? Dakle, Elektorske glasove, da. Tako je. Znači, koji se vrlo jednostavno računaju. Znači, svaka savezna država ima koliko ima senatora, svi imaju po 2 senatora i koliko ima i svojih zastupnika u donjem domu, to zajedno su ti glasovi. Ne? Plus Washington ima 3, a Washington inače, znači, DC nije, jer nije savezna država, nije predstavljen direktno u kongresu, nego ima one kao izaslanike, ne? Tako i Samoa i tako dalje. Ok. I sad, obično se to, osim u 2 slučaja, se relativni pobjednik dobiva sve glasove. Znači, ja ne znam, u Kalifornija ima 52 i sad, ako ja dobijem za 3 glasova više, to je to, meni oni svi idu. Jedan Nebraska i Maine ipak imaju polurazmjerni sustav gdje to ipak dijela. I dobar dio saveznih država je potpisao jedan to oni zovu međudržavni sporazum, gdje kažu kada 50% svih saveznih država to potpiše po broju stanovnika, da onda će to stupiti na snagu i to znači da će oni automatski, sve te savezne države koje su u tom dijelu, a dosta ih je, već sad ih je 18 ih sad, oni su rekli, gledajte šta ćemo mi napraviti, mi ćemo onda automatski pobjedniku po pravim glasovima, takozvani popular vote, znači pučki glasovi, ćemo onda prenijeti svoje te izborničke glasove. Da se ne bi dogodila ta izborna inverzija koja se dogodila već 4-5 puta u povijesti Amerike, zadnji puta sa Hillary Clinton. Znači Hillary Clinton je dobila preko 3 milijuna glasova, dobila više,
ali raspodjela glasova je bila nezgodna, što bi se reklo, i ona je zapravo onda izgubila u izborničkom kolegiju. Postoji mala šansa Da se to i dogodi da bude i lila opet. situacija. Ko god je u kladionicama stavio X, to bi bilo to. To bi bio čisti X. Ne? Dakle, da su oni potpuno poravnati. Što se onda događa? Događa se po Ustavu da onda pojedinačne delegacije saveznih država u Hausu, dakle u zastupničkom domu, biraju predsjednika, a u Senatu se bira potpredsjednika. S obzirom da se očekuje da će Senat ići republikancima, a da će demokrati imati blagu većinu u donjem domu, to je jako interesantno. Možda dobijemo 2 predsjednika, odnosno predsjednika i predsjednicu. U rano doba Bravo. Američke republike je to bila, je zapravo se to znalo događati. Da su suparnici na kraju bili zajedno, ne? Ali to je u ono doba dok su te stranke još jako bile labave. Ne? Mislim, to je fora Amerike da te njihove institucije su starije od suvremenih stranaka. A sve ove stvari koje mi danas pozivamo na izborima, sve su to Amerikanci izmislili u 19. stoljeću. Znači, vezano uz razvoj medija, znači šta je bilo? Razvoj je prvo bio s telegrafom. Znači, telegraf je omogućavao redakcijama sa dvije strane kontinenta, znači atlantske redakcije i pacifičke redakcije da komuniciraju i da kažu, bio je neki tu skup kandidata i mi odmah izvještavamo šta je bilo. Pa to je i vremenska razlika, znači on je par vremenskih zona, ali telegraf je prvi put omogućio da se brzo komunicira, da se komunicira i prema Londonu i prema Parizu i da zapravo postoji ta neka javnost. To je zanimljivo, ne? I onda naravno tisak to prati i tek kasnije radio, ne? Kad dolazi radio, dolazi boom toga, ali prve prave izborne kampanje, izborni leci, materijali, to sve su Amerikanci izmislili. Dakle, kako mi danas, što podrazumijevamo šta su izbori, izborno natjecanje, to su... I šta je suvremeni ustavi, to je sve američki ustav. To je sve Amerika, da. Dakle, to je ta ljepota Amerike, u sve svoje probleme, oni su zbilje prvi u svemu, u skoro svemu, ne? Da, dobro. Nadam se da sad neće optimizam. biti prvi u nekakvim neredima nakon izbora. Mislim, oni jesu malo sad na rubu, to je istina. To je jedna zemlja koja je toliko duboko podijeljena, a nažalost jako naoružana. Ne? Da. Jedna digresija, evo, da malo skrenemo s ove teme dezinformacija. Ne? Vi ste zapravo stručnjak za izborne sustave. Mislim da to nas Evropljane buni, nije nam jasan taj što sa elektronskim glasom. Što to zapravo znači? Ne? Ako se ja između ostalog dobro shvatio, po onom nekakvom pravilu elektori mogu i ne priznati kako su glasali njihovi glasači, ne? Jer je to isfurano zapravo kao, to su još, dakle, founding fathers postavili, kako bi zapravo zaštitili manjinu, ukoliko dođe do terora većine. Naime, šta ako sad svi Amerikanci odluče, ona sad banaliziram, ne, ošišat ćemo sve žene na čelovo. Ok, tako je odlučila većina, ne? A elektronski glasovi su zapravo napravljeni zato da mogu... Tako je, filter, da elite, koliko god to zvuči elitističko, da mogu poništiti takvu odluku. Evo, pa dajte nam malo objasnite tu famu i misterij oko elektronskih glasova. To je jedna dimenzija, druga dimenzija je da je to federacija. Da mora biti zamišljen neki mehanizam da cijela federacija odlučuje. Recimo, neke druge zemlje su to drugačije postavila. Tipa, kad se bira predsjednik u Nigeriji ili u Indoneziji, on mora dobiti većinu i većinu u polovici saveznih država. Tu je opet, znači, ta priča da se osigura da to nije opet, ne znam, prevlast neke savezne države gdje je puno ljudi nad drugima. Ne? Dakle, teror većine. Tako je. Kod elektronskih glasova, znači, oni imaju ideju da postoji ti takozvani kao nevjerni izbornici, znači, unfaithful electors, koji bi onda mimo volje svoje savezne države nešto drugo napravili. Ne? Ali većinom u suvremenom doba postoje zakonski mehanizmi da se to spriječi. Dakle, ja ne mogu... Ko su elektori? Znači, ko su fizički te ljudi? Ti osobe, to su stranački dužnosnici, bivši i tako dalje. Znači, to ovisno o saveznim državama. Ugledni. Recimo za demokrate. Među samim elektorima su naravno Hillary Clinton i Bill Clinton. Oni osobno su recimo elektori. Svi ti bivši, znači Obama i tako dalje.
I šta se onda događa? Znači, oni onda dođu nakon izbora i glasuju tamo u kongresu svoje savezne Ali države. ne moraju slijediti... Ne bi ali danas teoretski, u praksi trebaju. U praksi nema šanse da glasaju drugačije, ali teoretski oni imaju pravo Mogu i zaključiti da je narod s oproštenjem vritine, zeznuo, tako i da. mogu poništiti. I zato kažem, problem je ovo što su sad rekli u Sjevernoj Karolini, oni su rekli, bio uragan i uragan je omogućio da se birališta otvore na vrijeme, jer ovdje se negdje i ranije otvara birališta, baš zato što je utorak je radni dan u Americi, znači to nije, znači njima izborni dan nije neradni dan. Zašto? Utorak, to je stara tradicija. Nije festival demokracije. Da, ne, ali to je stara tradicija kao ne može biti nedeljom. Ne. Ali onda se ide na sajmeni dan, pa ok, ideš ponedjeljkom na sajam, pa onda još ideš utorak glasat, pa onda to obiđeš konjem sve, pa se vratiš, ne? Da, oni još imaju sva ta nekakva pravila koja su još iz 16., 17., 18. Pa to je problem, stoljeća, oni su prerano krenuli s time i onda imaju tu ovisnost o prijeđenom putu. To je kad se institucije jednostavno koštaju. Kao super je to funkcioniralo tada, sad je to teško promijeniti. Sigurno imaju negdje u nekakvom izbornom pravilu gdje je zavezat konja kad ideš na... Pa otprilike. I Sjeverna Karolina su rekli, mi ćemo unaprijed alocirati sve naše izborničke glasove kao Trumpu. Kao zašto? Pa ok, ovo je republikanska većina, sigurno će oni biti za Trumpa jer kao, ne znam, sadašnja administracija loše je hendlala tu priču oko uragana. Mislim, inače, elementarne nepogode su zanimljiva stvar, to se uvijek gleda, jel da li one mogu promijeniti biračko raspoloženje. Kod nas na fakultetu je baš bio jedan diplomski rad, gdje je jedna studentica, recimo, na novinarstvu je gledala medijsko praćenje potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i kad su bili lokalni izbori gdje su koga kaznili, ne, od lokalnih čelnika. I točno se vidjelo neki gradovi, općine da before and after baš se vidio efekt. Tako da tu recimo, konkretno ta Trumpova kampanja malo igra na kartu tog uragana. Igrali se, ne znam, da će... Malo se igra na kartu uragana. Bijela kuća će donirati, alocirati, okay, sad će sigurno neki teoretičari $500. Kao što je bila priča oko COVID-a, ne? S time da, mislim, ni na uragan ni na COVID nismo mogli utjecati, tako da... Pa kažem, sad će se sigurno razviti teorije zavjere da je to sve bilo. Da su uragan kreirano. Napravili su uragan. Da, imamo chemtrails i sve, mi možemo umjetno izazvati... Dakle, što je tragično, nije nekakav, ajmo reći, teoretičarka zavjere ili influencerica iz tog područja, ova kongresmenka republikanska, tak nešto koja je, u vezi ovog uragana. Marjorie Greene, da, neobična. Mislim da su to naravno vlada i tak dalje laserima utjecali. Ne? Da, pa sigurna sam da će se mislim, zato što se sve pojavljuje. Da, ali fascinantno je iz kojih dolazi, iz kojih milija dolazi. To nas dovodi do onog temeljnog problema danas generalno u javnosti, u medijima i u politici, je ta neka kriza ekspertize. To nam je opet povezano sa dezinformacijama. Zašto? Svatko može kreirati medijski sadržaj, ali onda i političari izabrani nekako, to smo vidjeli najbolje kod COVID-a, kao ok, tu postoji ekspertiza, ali ja ću naći nekog kontraeksperta, to je ako nijem alternativnu činjenicu. Pa da. Ali to je činjenicom na činjenicu i tu dolazimo do onda temeljnog problema zašto bi građani vjerovali institucijama ako u njima imaju ljude koji osporavaju ikakav autoritet znanja, ne? To sam ja htjela postaviti. Može biti autoritet iskustva, može biti autoritet vještine, ne znam, mi pridemo autoritet sportašima zbog vještine, jel tako? I iskustva, ne vještine. Da. Ili imamo demokratski autoritet, ovo što smo rekli većina, kao puno ljudi stoji iza nečega, ne? Ali zato uvijek je neki filter. Recimo, ono što je zanimljivo na ovim izborima u pozadini, mi sad svi govorimo, Harris Trump. Ali još svašta drugo je tamo na listiću. Kao prvo, biraju se guverneri, biraju se senatori, bira se cijeli novi haos i tak dalje. Međutim, ne bira se cijeli kongres, bira se uvijek trećina senatora, sad se bira, ne za 2 godine će opet druga trećina i bira se cijeli zastupnički dom. Bira se na lokalnoj razini svašta, dakle, Amerikanci su fascinantni opet po tome koliko oni imaju tih javnih funkcija koje se biraju. Šef policije, okružni tužitelj, šef vatrogasnog odjela, šerif, školski odbor, sve živo se tu bira. Vatrogasna maskota. I ključna stvar. Kandidiram svog psa.
Ne. Države poput Amerike, koje su federalne, znači isto kao i Njemačka, oni zbog jedinstva zemlje nemaju referendum na nacionalnoj razini. Ali postoje ove građanske inicijative najrazličitije. Sad će biti jedno 100-tinjak različitih inicijativa na listiću, različitih saveznih država. Većina njih je, kad je pala ova odluka na saveznoj razini, takozvano rušenje sudske odluke Roe protiv Wade-a, što je Vrhovni sud znači vratio na razinu savezne države regulaciju Pričamo o abortusa. abortusu. Pričamo sada o... Regulaciju abortusa, nakon toga je došao val vrlo restriktivnih novih propisa na razini savezne država. Koja država odluči? A sada je došao backlash, jako puno inicijativa koje žele drugačije to regulirati i vjerojatno će većina njih proći. To je zanimljivo. A čak i neki republikanci ne podržavaju. Paralelno s time postoje neke izborne reforme, to je interesantno. Znači izborne reforme gdje žele uvesti u nekim saveznim državama, kako već neke ima, recimo Maine ima to i Aljaska ima, oni imaju takozvano ono preferencijsko glasovanje, ali ne kao mi unutar liste, nego kao stranci. Šta to znači? Da ja mogu rangirati sve kandidate i onda, ako nijedan kandidat nije dobio tih prvih preferencija, znači na broja 1, ide sljedeći. onda se prenose, onda se gleda, a ko je na tim listićima bio drugi preferiran i onda se to, zapravo se prenose te preferencije. Lista, ne? Tako je, zato se to zove alternativni glas, to se recimo koristi u Australiji, koristi se u Irskoj za predsjednika. I to je duga anglosakska tradicija na lokalnoj razini to koristiti. Prednost toga je da obično onda pobjede ljudi koji su malo umjereniji jer moraju dobiti neku drugu, treću preferenciju i od onih suparničkih, ajmo reći, birača. To se sad malo i sudski osprava, jer neki koji su kritičari toga u Americi kažu ne, ali onda ne znamo ko je točan pobjednik. Ovo je jasno, ili zaokružiš ili jednog ili drugog. A ovdje čim mi tu rangiraš, to stvara malo kao neku neizvjesnost. Pa da, to mislim zaista ali kažem, tehnologija toga nije komplicirana i Australci to koriste desetljećima, skoro 100 godina, tako da je to bi bila jedna interesantna inovacija. Ako bi dovoljan broj saveznih država to napravio, vrlo vjerojatno bi se pojavilo nakon x godina da u Kongresu ima i ljudi koji su iz nekih trećih stranaka možda. Lažna uzbuna. To bi jako dinamiziralo. Mislim, mi imamo već sad neke koji su nezavisni, ali ih mi svi percepiramo kao demokrate, jer onda oni sjede s njima. Primjer, Bernie Sanders, koji je bio nesuđeni kandidat 2016. godine, on je zapravo nestranački. To je zanimljivo. Tim Walz, koji je iz Minnesota guverner, koji je sad, dakle, zajednički kandidat sa Kamalom Harris, znači on je kandidat za potpredsjednika, on dolazi iz Minnesota, gdje Minnesota zapravo njihovi lokalni demokrati jesu demokrati, ali oni su se spojili sa jednom manjom strankom kao farmersko-laborističkom strankom, koja je ljevija od demokrata, koja je više u ovoj nekoj našoj tradiciji, što bi mi rekli socijaldemokratska stranka. Ne? A zajedno surađuju. To je zanimljivo. Znači, na toj nekoj nižoj razini Amerika je jako raznolika. Pa da, baš sam htjela pitati, ima još inicijativa. Pa baš sam htjela pitati, pa zapravo percipirana je apsolutno kao dvostranačka. Da, to je. Ne, dvostranačje jest, ali nema... zašto? Jer je tako velika zemlja, gdje je tako puno novaca potrebno u kampanji, lakše ići po tom jednom etiketom, imaš dvije etikete i sad odabereš. A unutar toga je veliki raspon toga. Znači, naravno da, kako bi rekao, mi obično kažemo demokrati su liberalni društvenim pitanjima i više su za neke utjecaj države, jel tako? Međutim, opet ima ovih demokrata, takozvani Blue Dog Democrats, oni su više, što bi se reklo, fiskalni konzervativci, vole malo rezati javne troške, malo su više za biznis. Onda opet kod republikanaca nisu svi konzervativci, ima i ovih koji su relativno liberalni, ali su u ekonomskim pitanjima su jako laissez-faire. Poanta je ta da su se uvijek na kraju slagali oko ovih nekih temeljnih principa demokracije, a sad više nema. Ima jedna zanimljiva stvar. Mi svi izvana, gledamo opet mi iz Europe, pratimo to iz Hrvatske, nas sad brine, šta je s Ukrajinom, šta je sa Palestinom, šta je sa Iranom, tako dalje. Ali prosječni Amerikanac neće on glasati zbog međunarodne politike. Druga stvar je bio Vijetnam, kad oni kažu vratite naše dečke nazad. Ne? It's economy stupid. Tako je. Znamo koji je slogan bio. Zato u zadnje vrijeme, u finišu kampanje, možemo doći malo do anketa, zašto može se reći, Trump je opet postao favorit, jedno vrijeme nije bio, jedno vrijeme Kamala Harris dominirala tom kampanjom, sad u fotofinišu nekako je on favorit. Zašto? Jer temeljno pitanje je kako se živi sad, kako prije 4 godine, inflacija je nešto što Amerikancima nije prihvatljivo, što, djelomično to posljedica covida, kao i u Hrvatskoj, kao i svugdje.
Nakon covida se jako pumpalo javnog novca da se opet digne ekonomija i tako dalje i dok se ljude držalo doma za vrijeme karantene, to sve naravno proizvelo inflaciju, ali u Americi je to nešto na što se dosta na tome se mogu dobiti ili izgubiti. Ipak je osobni standard tema broj 1. Na tome, na regulaciji, on igra na tu priču kao i otvorena nam je granica, migranti dolaze. Čak ni to vjerojatno ne bi bilo presudno. On igra na to. S time da on igra na to jer je Kamala Harris je bila zadužena za to. Kad je ona ušla sad u kampanju, ona pokušava cijelo vrijeme, evo malo i kroz možda prijateljske medije pokušava malo to izbrisati. Tu se nju recimo optuživalo da su neke redakcije koje su njoj sklone malo probala arhivu vijesti, malo baciti u drugi plan gdje se ne bi vidjelo da je ona bila zapravo zadužena za to. I neki intervju da se izeditirali na CNN-u. Da su malo retuširali. Navlekli na njenu. Malo stvari retuširali i da je ona bila dosta mudra u kampanji gdje prvo je uopće nije htjela ići na klasične intervjue gdje se može rešetati različitim pitanjima, nego ići na pripremljene neke govore ili negdje gdje ona može relativno izbjeći neugodna pitanja. Šta je njoj bio izazov? Njoj je bio izazov kako reći, gledajte, ovo je bila dobra priča, ajmo još 4 godine te priče, a istovremeno se distancirati od Bidena i svega što nekako njegov teret, od inflacije do drugih stvari, plus temeljno pitanje opet povjerenja, čekaj malo, čovjek je lošeg zdravlja. Kao ti to nisi znala, to niko nije znao. Kao sve je bilo okej. Kako sad odjednom nije dobro. Da. Plus, ja mislim da bi bilo čišća situacija i bilo bi njoj sad lakše ako su oni već rekli, ja sam prestar, prebolestan ići za novi mandat. Ali onda je prestar biti predsjednik. On daje ostavku, automatski ona postaje predsjednica i ona ulazi u kampanju sa pozicije iz Bijele kuće. Gdje onda ne mora se ona opravdavati, ja sam bila u sjeni, nisam. Ne, ja jesam predsjednica, već sad acting president, plus onda ona normalizira tu ideju, prva američka predsjednica, žena, afroamerikanka, indika, sve te identitetske priče ljudima normalizira, to više nije kako bi to bilo. Ne, oni ju vide na TV-u, ona je već tu. To bi njoj bila značajna prednost, jer potpuno legitimno kad je bila ta poluostavka, je recimo potpredsjednički kandidat, J.D. Vance, rekao, čekaj malo, ako je bolestan, onda je bolestan, ne? Tako je. Onda ste vi trebali sad pokrenuti 25. amandman, znači ona kao potpredsjednica sastaviti kabinet i reći, oprostite, predsjednik Biden je prebolestan, mi donosimo većinsku odluku i automatski ona postaje predsjednica, ne? Kao što znamo, ne? Dobro, neko je procijenio očito da... Znamo iz filmova američki, to doslovno može bilo, gdje nekoj podmanici izvuku je Bibliju, prisegu i to je to, ne, mislim, to vrlo jednostavno ide, ne? I stisne crveni gumb. Otprilike, da. Dobro, ali to nije, zašto to nije zašto je Trump interesantan? I danas, mislim, on je sad puno stariji, već ima taj mandat iza sebe, pa onda izgubljeni mandat. Ali mi svi zaboravljamo da on djelomično iz show biznisa, iz medija došao. On je imao onaj famozni Apprentice, on je u hoteljerskom biznisu i u biznisu građevine, ali je on bio jako dugo prisutan u medijima. Tako da je on namjerno u one prve kampanje rekao, ja neću potrošiti puno novaca, ja ću samo puštati ove neke bombice i da se priča o meni. Tako je. Tako da to je jedna interesantna stvar. Ona je osoba koja je radila u državnom tužiteljstvu. Ona nije navikla zapravo na taj tip medijskog pritiska možda. Ona je navikla na relativno šablonizirane forme koje sudnica daje, ne? Sudnica njoj daje jedan okvir specifičan. Ljudi su je malo isprdali, ne? A on je optuženik. Tako je. To je nešto na što je ona igrala i to bi joj možda moglo ipak pomoć. Igrala je na ovu muško-žensku priču, s obzirom za sve za što on jest optuživan pa i osuđivan, ne? I na ovu priču, ja sam tu redi zakona, on nije. I na obranu demokracije, ali to ne igra jer Amerikanci interesira njihov vlastiti džep. Da, s time da njoj je problem što ona ima različite te faze. Negdje ona bila jako stroga protiv kriminalaca, onda negdje je bila ta rasprava, recimo oko Black Lives Matter, to je njoj problem, kao koja je ona sad u toj fazi gdje je njen stav. Ali kažem, zbog tog šabloniziranog govora, vjerojatno iz sudnice, u prvoj fazi kampanje dosta se nju i kritiziralo da ona nije elokventna, da je to sve nekakav salata riječi i tako dalje. Čini se da se s vremenom malo se opustila, malo to je bolje ide, ali zašto su ankete zanimljive u Americi? Opet se vraćamo na dezinformaciju i tu su isfurali teoriju zavere, ne? Išli su montirati. Žena se malo, kak bi se reklo, napadno smije, ne?
Pa je, Pa dobro, su to išli je tak neka montirat te njene karakteristika. smijehove, ne, znaš, ono, namontiraš te smijehove koji su onak malo preeuforični. A jesu, da. I odmah je, ne znam, Trump rekao, evo vidite kak se smije, ne, žena je ono. Aha. Dobro, Ne, ljudi, dakle- ljudi se znaju u javnosti smijati možda kad izbjegavaju neko možda pitanje neugodno ili njima neugodno, to neki ono način suočavanja sa vlastitom anksiozom, što ono kao neki smijeh. Doduše možemo reći obrnuto, on recimo ima neku neverbalnu komunikaciju čudnu, koju su ljudi znali onako isto malo sprdat ga i lascivno to interpretirati, idealan je jer on za- zna mahat rukama na neki to malo čudan način koji se da onda svakako Pa interpretirati. recimo, u ne? tom smislu je idealan za komičare. Tako je, za Saturday komičare. Night Live, Tako je, da. vrlo Tako je je, zabavno i zapravo lakše skidat. Ili ovo kako on Skidat. veže kravatu koja uvijek napadno je duža od remena, ne? Obično nekako taj standardno nošenje tog zapadnog odjela je da kravata ide ono do vrh kravate ide dodiruje remen, ne bi trebao biti ni predugačko ni prekratko, ne? Ok, nekad su bile Ali kraće još- kravate u nekim drugim vremenima, ali nikad nije, u zadnjih 100 godina nikad nije baš išlo preko remena. Da, Ne? To je njegov nekav stil nekakvog projeciranja moći, uvijek ta jaka crvena kravata koja je predugačka. Ne? Da. Jedna tema ovoga, da ju ne preskočimo, strani utjecaj, strano miješanje, dakle dezinformacija iz sfere Rusije, Irana, Mislim, ovako, imamo li nekakvih imamo saznanja Rusiju, već sada, imamo Rusiju, Kinu i osim Iran. načelno? Ne, imamo Rusiju, Kinu i Iran, s time da od sve tih tri Iranci vjerojatno imaju najmanje kapaciteta to raditi Trenutno, u samoj Americi. Rusija naravno najviše. Ali imamo li nekakav konkretan primjer ili samo načelno? Za sad nemamo, imamo očekivanja Aha. da bi se opet moglo tako nešto dogoditi. Vjerojatno su i Amerikanci malo naučili neke stvari. Ne? Da. Kažem, jedna od stvari koju je Trump govorio, kao on bi htio vratiti izbore, sam način biranja na klasični papir. Sa idejom, to će biti lakše onda kontrolirati, u smislu da nema neke manipulacije. Ok, ali prvenstveno su manipulacije zapravo kroz medije. I zato je bilo interesantno ono saslušanje oko TikToka, iako je saslušanje oko TikToka je bilo indikativno isto kao i ono saslušanje oko Facebooka, gdje je bio veliki nekakav generacijski jaz između tih ljudi koji su govorili o društvenim mrežama i o novim medijskim sadržajima i tih senatora koji su dosta neka generacija koja nije baš digitalno pismena. Ne? Tako da je pitanje što su oni mogli odlučiti uopće. Ne? 40-godišnjaci nemaju pojma o Tako je, TikToku čak i zapravo, to. a kamoli... Ne, dobro, ali specifično američki politički sustav je plod izbornog sustava koji zapravo potiče na stalni reizbor. Jer šta je, recimo, ovi zastupnici u donjem domu, House-u, svake 2 godine idu u reizbor, što znači da su oni stalno u kampanji, stalno su fokusirani na donatore, stalno je taj novac u igri, stalno se zapravo manje se mogu baviti samim javnim politikama i relativno, kako su to mali kompaktni okruzi, još ako su krivo otkrojeni, znači gerrymandering, ono kad ja pristrano otkrojem okruge, znam jako dobro demografsku strukturu tog svog kraja, pa ću namjerno, ne znam, razbijem jednu biračku utvrdu, znam, u ovim naseljima tu su Afroamerikanci, oni podržavaju, ne znam, demokrate, ja sam republikanac, ja ću sad to napraviti po pola, tako da razvodim glasove. Možeš malo manipulirati na taj način. Tako je. To je na onu foru, znači bio je propali ustanak u istočnoj Njemačkoj 53. i onda Brecht piše onu famoznu foru kao narod je razočarao državu, sad će si političari izabrati drugi narod. Ne? Tako da ovo kod gerrymanderinga zapravo političari si biraju birači. Pa ima Biraju tih, si narode. U Hrvatskoj se isto ima može ona govoriti. čuvena, tam je dobra Staljinova, ne? Ako su izbori dobro organizirani, narod uopće ne mora ni izlaziti. Tako je. To je jedna od Bio je boljih. problem 90-ih, mislim u Alžiru su napravili, 2 su imali problema. Jednom je bio problem u Alžiru gdje su imali preko 100% izlaznosti, to je bilo malo nezgodno, malo su se zaznali s time. Zanimljivo. A mislim da u Egiptu je bilo jednom da su objavili rezultate prije nego što su držani izbori, isto su se malo zaletili. Malo su Sitne prerevni su greške bili, u onako korecima, zapet da. čekali u niskom startu, ajmo konačno odraditi izbori. Ne? Ok, znači za ove izbore... A problem je ovo Da. sad, moguće da ćemo mi malo duže čekati rezultate. Ima jako puno tih dopisnih glasova. U nekim saveznim državama se oni počinju odmah brojati čim se zatvore birališta.
negdje oni pristižu pa se zajedno broje. Negdje prvo moraju se svi prebrojati ovi fizički, pa tek onda dolaze dopisni. Apropo to dopisnik, zafrkancija. znamo da je... I to se dosta osporava, da ti dopisni se to ali manipulira, smiješno je da je, ne? dakle, republikanci, odnosno Trump je to osporavao, a sad prema nekakvim prvim... I oni ih koriste, ma i Da, ne, tekako. ali sad prema nekim prvim, ti vajmo reći, nisu to izlazne ankete, prema prvim nekakvim neformalnim, ne znam kako bi se nazvalo, prebrojavanjima tih dopisnih glasova, dobro stoje. Dobro stojati, istina. E sad pozivaju glasače, Ajte vi, dopisno, da. Tako, Mislim, da. čim su skužili da im ide na mlin, odmah, sad štimaju, može i dopisno. Sad može, da. Da, mislim, problem Da. dopisnog glasanja je, recimo, kod jako mladih birača šta se dogodi? Njima znaju, puno dopisnih glasova bude neuvaženo. Zašto? Zezaju se. Ne, zato što mora, znači ide sama omotnica di ide glasački listić, ide dodatna omotnica koja identificira birača, ali one su tako napravljene da se ne može reći za koga je neko glasao. E sad, poanta je da taj potpis na tom kao dodatnom dokumentu bude identičan kao onaj na osobnom ili nekom drugom dokumentu. Kod mladih ljudi znamo da se rukopis još razvija i može malo varirati, on će reći, previše varira, Da, to nije neko to. drugi ti je to potpisao. To zna biti problem. Zna biti To su u promilima tako, a opet premali. zna biti problem da stranački aktivisti onda idu okolo od kuće do kuće i skupljaju jako puno tih omotnica i nose ih onda na poštu ili nose ih u poštanski pretinac. Ne? Ili muljaju stare ljude. Tu se kaže da muljaju stare ljude. Znači isto kao što kod nas recimo postoje oni famozni mobilni timovi sa biračkog mjesta. Ili stranke razvoze, jel ti Ne birače. moraš ti ide da glasa, Kod nas stranke tako razvoze. To je problem, ne? Mislim, u nekim državama postoji formalno da ja mogu zakonski ovlastiti da neko glasuje umjesto mene, obično ako živim u inozemstvu. To je kao ovlastim nekoga na skupštini dioničara da umjesto mene tamo. Ali to je mora biti kod javnog bilježnika sve... Tu se naravno narušava nekakva tajnost glasa jer je onda jasno za koga i kako. Ne? Neke savezne države će automatski krenuti ponovno brojati kad se objave rezultati. Zašto? Ako rezultat bude premala razlika, obično ako je manje od 1% ili manje od 0,5% ili fiksni broj glasova, to može biti na razini samo jednog okruga će se prebrojavati ili na razini cijele savezne države, onda će se vjerojatno tražiti Vrhovni sud da presudi do koje mjere to treba i kako treba to provjeravati. To je bilo na Floridi famozne 2000. godine. Znamo da je bilo Jeb Bush koji je bio dolje guverner. Na kraju je, Bush postao predsjednik, a ne Al Gore, bilo jako lila i mogo i Al Gore. Ali Al Gore je pristojno priznao poraz. Ovdje se to neće nije desiti. zapalio pola grada, ništa se nije dogodilo i tako dalje. Tu sad ne znamo šta će se dogoditi, ali jedni i drugi vjerojatno se nade da bi mogli kroz neko prebrojavanje opet možda poravnati rezultat. Tako da iz perspektive Amerike ili cijelog svijeta bilo bi idealno kako god završili izbori da bude čista situacija. I da onda ova druga osoba kaže ok, fine, that's it. Ne? Lažna uzbuna. To se očigledno, to će se očigledno desiti. Jedino ako Trump pobjedi, pa će Harris pristojno reći. Ali kažem, najgori scenarij bi bio ta pad situacija u izborničkom kolegi 270 s obje strane, što je mala šansa. A onda će krenuti razne ide se sa pretpostavkom kako gledamo... Eksplozija laži. Da, kako gledamo koje savezne države su te presudne, jel tako, koje zovemo tim bojišnicama, Koje su to? Da. Dakle, imamo naši gledatelji znaju imamo Pensilvaniju je možda najinteresantnija tu. Zašto? Ok, idemo po redu. Pensilvanija je zato što je jedan presjek američkog društva, ima tu puno industrijske radničke klase, ima i relativno bogatih ljudi, dosta je miks, kažem, demografski, i ekonomski i u širem smislu dio tog Rust Belta, iako nije. Rust Belt je dakle taj pojas na sjeveru gdje je autoindustrija, gdje je teška industrija. Michigan je u toj priči. Michigan je važan. Arizona i Novi Meksiko su isto važni, ali nose manje glasova jer je manje stanovnika. Koliko sam shvatio, Michigan i Pensilvanija. Tako i treće bi bila Sjeverna Karolina. Sjeverna Karolina koja za sada vrlo vjerojatno ide Trumpu. Michigan je lila i zapravo Pensilvanija je glavni upitnik. Ne? Oni oboje moraju dobiti... To je doslovce 10-20 tisuća glasova, ne? Da, ovisi o izlaznosti, ne ide možda ipak prevagne malo više. A kažem, neke stvari su jasne kod dan, da će, ne znam. Koliko god lagano demokrati kroz godine rastu u Teksasu, i dalje Teksas sigurno će ići Trump.
Florida sigurno ide da. Trumpu. Obrnuto, Harris, naravno da će pobijediti svoje matične Kalifornije. Da, ja? da. Kalifornija Da, je njoj Kalifornija matična. je na rubu odcepljenja, Kod Trumpa, ako se ne Trumpa dopadne, nekad ne. čovjek ne zna je li njemu Florida matična ili ovisi kako se prijavio ili je New York, ne, Da, jer on je da, zapravo da. New Yorkčan. Ja? On je New York. Uvijek se u Americi se gleda, ne možeš izgubiti svoju matičnu saveznu državu. Ono, moraš tam pobijediti. I za Ali on je potpredsjedničkog gubio kandidata... New York, nije? Je, ali nije tad bio u New Yorku, nego bio na Floridi. To Aha, tada. Dobro, te ali kako je igrice, New York, ne. ono, hometown, To su ne. te bile igrice Ono, i on ono je što je njujorški ostalo. burger. Tako je, i ono Ne. što je ostalo od prije još 200 godina, ne smiju biti na istom kandidacijskom listiću, pa onda ni izabrani, dvoje ljudi iz iste savezne države. Zato, recimo, kad se govorilo kog će Kamala Harris uzeti za potpredsjedničkog kandidata, nije mogao biti Gary Newsom, znači guverner Kalifornije, oboje su Kalifornijani, to ili obrnuto, da on bio kandidat, nije mogao nju uzeti. Ne, to ne može. Čak su one govorili kao, ako se to dogodi, neko od njih će morati sad preko noći se preseliti. Ne? Nema ono kao kod nas na lokalnim izborima, mora bar 6 mjeseci ranije živjeti u tom gradu. Da. U Hrvatskoj su bile te neke osporavanja, gradonačelnik si jednog grada, živiš drugdje, to je svojedano, dakle, europarlamentarac Picula dok je bio gradonačelnik Gorice, onda su ga tada oporbeni HDZ mu je tvrdio da živi u Zagrebu, a on je u Gorici, tako. Da. To su te bile neke igrice kod nas. Ne? Ok. Mogu spomenuti još jednu stvar koju smo rekli spomenuti Nisu ništa o obavezno. anketama rekli, o Tako klađenju, je, evo, upravo da. sam to htjela reći. Ta isto jedna, ono, zapravo, svojevrsna možda i manipulacija nekakvim anketama, ko je to zapravo, koje to kuće je izbacio te podatke. Ali dobro, sve su manje više tu negdje, ne? Da, ali to je isto dosta, to se može I da prevagnuti. su načelno, jel? evo što ja znam da za ove konkretne izbore nešto su oprezniji, zato jer recimo kad je bila utrka Hillary Clinton i Trump, onda su uvjerljivo davali prednost Hillary, ne? Pa su se tu malo nasanjkali, pa su dakle u ovom ciklusu Pa mislim, jesu i nisu, to smo mogli Ja, vidjeti. da. Ne, da. Ali A evo- kakva je situacija sad, jel? Ok, ovak, za početak, za razliku od Hrvatske i ostatka Europe, kako Amerika ima većinski izborni sustav, dvije su stranke, dva su kandidata, čisto matematički, lakše je predvidjeti rezultat, jer je ishod ili A ili B, jel tako? Da. U Hrvatskoj ishoda može biti puno. Čak evo sad kad nama dolaze predsjednički izbori, u prvom krugu bit će puno kandidata. Teško je sad tu to jako precizno onda izmjeriti. A s druge strane, Amerika ima jako puno anketa. Znači, može se agregirati rezultate anketa, svaki dan dođu ankete i onda se ipak može uprosječiti nešto što će relativno dobro pokazivati. Tamo ankete ne fulaju baš toliko. E sad, ono što rade recimo ljudi kao što Nate Silver je poznat kao čovjek koji je prvo predviđao neke bejzbol rezultate, košarke i tako dalje, onda je ušao, u 2016. je sad fokusiran na izborne rezultate. On onda kaže, s obzirom da znamo da neke medijske kuće koje naručuju ankete su ipak sklonije demokratima ili republikancima, on to uzima u obzir. Pa onda to ponderira i onda, znači u tom izračunu to malo se iznivelira. Jer šta mi, ako New York Times naručuje anketu, naravno da možda neki, a telefonske su, ljudi koji su jako za Trumpa neće, čim čuju New York Times, poklopiti telefon. Kao i u Hrvatskoj, ne? Od Foxa Ili možda anketa će se možda neće razlikovati. iskreno reći. Tako, i onda to Ne, treba da, sve da. uprosječiti. Kad se to uprosječi, pogotovo na razini savezne države, opet nije jedna anketa, opet je to 50 anketa. 50 anketa. Ovo na nacionalnoj razini kod njih vodi je manje bitno. To nam govori možda, ono što mi vrlo vjerojatno možemo reći da će Kamala Harris biti pobjednica po pučkim glasovima. Vrlo vjerojatno. Ali, hoće li ona postati američka predsjednica? To je drugo pitanje. Kad gledamo ove rezultate po ovim ključnim saveznim državama, tu zato ćemo doći do kladionica, tu se onda ljudi itekako kažu da Donald Trump bi mogao ponovno biti predsjednik. To je isto interesantno. Sa kladionice naravno govore o tome, vidi se koliko se izbori tretiraju kao show biznis, kao da se kladimo na konje ili na Euroviziju, i koliko je opet tržište kapitala osjetljivo na to. Dakle, burze su uvijek u neizvjesnosti, burze će padati ako bude neizvjestan rezultat i onda će skočiti kad bude čista priča. I da, naravno, te kladionice sada zadnje su puno čišće. One recimo jako idu za Trumpa, ali ti omjeri su puno čišći. Sigurno ne bi bili takvi omjeri pravi rezultata izbora. Znači, ako mi kažemo, evo, Trump će pobijediti, ali neće on pobijediti sa 60%.
Ne, to. Ali, kladionica kaže 60% šanse su da on pobjedi. To treba razlikovati. to je isto. Šta je ono vjerojatnost, a šta su nekakvi procijenjeni postoci. I isto ima jedan zanimljiv taj, ovo što govorimo, psihološki fenomeni. Nama susjedna Italija recimo zabranjuje predizborne ankete da se objavljuju u medijima za njih 3 tjedna prije izbora, baš zato da se ne bi manipuliralo Zato da se ne bi anketama. manipuliralo. Trotjednu predizbornu šutnju kaj se anketa tiče. Tako je. Zanimljivo je, to nisam znao. Da. A Amerikanci nemaju to, Amerikanci imaju maksimalno zapravo to otvoreno, ali postoji taj fenomen bandwagoning. Znači ljudi, to od njima dolazi od onih karavana i onih povrki kad ide fešta je neka, ne znam, za njih, za Halloween, za Mardi Gras. Znači, ili kad naprave krug, kad ih napadnu Indijanci. To znači da ljudi koji nisu toliko zainteresirani za politiku ili ni onako malo sjede na ogradi, nisu baš sigurni šta im je tu interesantno od kandidata, oni vide na TV-u, vide u medijima ankete, kažu, ovo je pobjednik, pa idem ja za pobjednika. Ljudi žele biti kao među pobjednicima. Povodljivi su. Nekada na razini pojedinačnih manjih onih, ne na predsjedničkim izborima, ali može biti za, ne znam, nekakvi lokalni izbori u Americi, ima i taj underdog efekt. Znači, ljudi nekad im je simpatičan taj baš koji dolazi kao novi, izazivač, slabiji, i onda će namjerno za njega. Ili kao nekakav inat. Da, ali kažem, češće je ipak taj bandwagoning gdje se ljudi žele pridružiti pobjedniku i ono što smo rekli, ekonomsko glasovanje. Znači, retrospektivno, jel mi sad bolje nego kako je bilo ranije? I prospektivno šta očekujemo od budućnosti, šta mi oni nude, što će obična porezna politika je priča. I evo, ona je sad dala nekav paket mjera, Kamala Harris najavila, koje onako zvuče u američkim ušima jako lijevo, ali recimo u Hrvatskoj konzervativna vlada HDZ-a to provodi. Znači mjere koje se tiču recimo intervencije u stambenu politiku, ove neke olakšice. Da, dobro, kod njih je malo drugačija percepcija ljevog. To je recimo uvijek nešto što treba osvijestiti, da te ekonomske politike koje kad pogledate američke medije, ću reći socijalizam, da, ali kako bi rekao, kažem, HDZ-ove vlade to normalno provode, a one sigurno ne bi sebe smatrale socijalističkima, ne? Dobro, tu je u Americi došlo do nevjerojatnog pomaka. Kad sad gledate nešto što smo smatrali ultrakonzervativnim desnim predsjednicima kao, ne znam, Reagan ili Bush, to sad prema Trumpu gledaju kao... Da, to se isto izmijenilo. Kao lijevo-liberalni hipiji. A dobro, evo, ajmo sad... Ali ono gdje možemo povezati Reagana i Trumpa je da obojica imaju taj neki showbiz moment. Reagan bio glumac, Hollywood, ne? Ovo je bio tako, medijska neka zvijezda, nešto tako. Ina razlika, Reagan je ipak bio 10 godina guverner Kalifornije. Trump je zanimljiv što je jedini čovjek koji je u američkoj povijesti došao na najvišu funkciju bez ikakve druge političke dužnosti koje je obnašao. A Kamala Harris je interesantna što je sad spletom okolnosti ovog Bidenove ostavke za kandidaturu. Ona je prije 4 godine, ona prije, dakle ona nije uopće, ona je bila jako loša, nije nijedan dobila glas na unutarstranačkim izborima. On je nju uzeo svjesno kao kandidatkinju, jer to se uvijek tako radi tamo, uzmeš nekog protokandidata, neko ko pokriva drugo biračko tijelo, da bude taj neki balans, muško, žensko, ovo, bila je ta neka kadrovska križaljka i onda on nju uzeo, aj dođi ti, ne? Iako su oni bili zapravo ljuti protivnici, ona je tada dosta njega napadala kao starog bijelog muškarca. Ako se sjetimo tada prije 4 godine su se složili i kažem sad neki nju osporavaju da je ona došla vrlo zaobilaznim putem i prvi put da neko predsjednički kandidat da nije zapravo legitimiran na unutarstranačkim izborima, dapače da je bio najslabiji. Ne? Mislim, je posredno, zato što i sada je bio taj zajednički tiket, znači etiketa ta njih dvoje, ne? Pa onda na unutarstranačkim izborima potvrđen je Biden zajedno s njom, pa možemo tu reći, ajde dobro, ne? Bilo je ljudi među američkim demokratima, recimo jedan isto zanimljiva medijska ličnost koji je bio čak i kandidat, Cenk Turk, ne? Iz Young Turks, Cenk Uygur, koji je imao tu ideju da bi trebalo biti potpuno otvorena konvencija demokrata, pa šta bude, ne? Pa ćemo vidjeti ko će. Bilo tu različitih ljudi, različitih profila. Imali više kandidata od demokrata, što isto nekima, što isto opravdano zamjeraju demokratima. Ima još jedan fenomen
koji ćemo vidjeti kako će na kraju to u rezultatima biti. Ona nije na glasačkom listiću u svim saveznim državama, vjerojatno neće to prevagnuti, ali bi hipotetski moglo. Zašto neće prevagnuti? Zato što će vjerojatno ti glasovi onak biti u onim državama koje su jako plave, dakle za demokrate. To je fenomen Jill Stein. Jill Stein je kandidatkinja već 100 godina zelene stranke. Zašto ona je interesantna? Zato što ona za dio ljudi sa američkih sveučilišta koji su jako razočarani jer smatraju da Biden i Kamala Harris nisu dovoljno učinili za zaštitu civilnih stanovništva i stradanja u Gazi i smatraju da je ta politika preblaga, da puštaju Netanjahua da radi razne stvari u ratovanju mimo ratnog humanitarnog prava i tako dalje, da oni previše, kažem, mu puštaju. I oni svi prosvjedi koji su bili blokade kampusa, oni su rekli, aha, jel imamo alternativu? Imamo alternativu, Jill Stein je alternativa, jer ona je za razliku od Harris puno veća kritičarka izraelske vanjske i sigurnosne politike. Iako ona recimo židovsko podrijetlo, dakle, ne može niko reći da sad ne voli taj narod i tu kulturu. Dalje. Harris se optuživalo za svašta, njen suprug je židovsko podrijetlo, tako da to je dosta je isto zanimljivo se američki izbori, jako se stavlja naglasak na identitet, neki će reći pretjerano i da onda pade u drugi plan ova krupna pitanja socioekonomska, kao što je beskućništvo, kao što je dostupnost stanovanja, kao što su činjenice da u Amerika... Dobro, ovo su zapaljive teme. Ili recimo činjenica da u Americi nema rodiljnog dopusta kao kod nas, bolovanje, to je dosta... Da, dobro, oni su dosta loši u tim socijalnim pravima. Makar paradoks. Znači, zemlja koja nema porodiljni dopust, gdje nema javnog zdravstva, nema demografski problem, dakle oni zapravo imaju, čak i mimo useljavanja, oni imaju djece, i bogati i siromašni imaju djece, poput Hrvatske koja ima zapravo dosta širok spektar socijalnih usluga, ima veliki problem sa starenjem stanovništva. Tako da to isto je jedan zanimljivo, da. Baš čeka neki dana Foreign Affairs članak o tome kako će Amerika biti zapravo jedna zemlja od ovih velikih, koja neće imati demografske probleme. Da, mlada zemlja. Lažna uzbuna. Pardon, nismo ovu priču samo završili, moramo, šta je zapravo to sad, se htjeli reći da se pojavlja nekakva treća struja? Nije treća struja, kažem, možda će dio tih vrlo nezadovoljnih glasa za Jill Stein, a ne za Kamalu Harris. Ali stvar je u tome da će to najvjerojatnije biti opet u Kaliforniji i u New Yorku, tako da to neće imati neki veliki efekt. Neće, ja mislim, to bi imalo efekt kad bi to bili demokrati koji će u Pensilvaniji glasovati za Jill Stein. Onda bi to imalo efekt, jer onda će neko reći, ona je takozvani spoiler kandidat, to je ta priča, spoiler kandidat, tako je dvoje lila kandidata i onda taj treći krade glasove, zapravo krade glasove i ušteti. Da. To je bila priča o Kennedy. Kennedy bi trebao biti taj spoiler, sad on više nije u igri. Ovaj Kennedy. Da ljudi ne misle da pričamo još o... JFK koji je njegov stric i na kojeg se on jako referira na svog strica. Da. Ovaj sadašnji Kennedy je jako neobičan. On s jedne strane ima dosta tih zanimljivih ideja kako riješiti neke ekonomske pitanja. On je vrlo proekološki, ali istovremeno je veliki teoretičar zavjere oko cijepljenja, oko hrane, ima dosta onako neobične poglede na zdravstvo i tako, ne? Da. Ali ima recimo jednu tu relativno pacifističku vanjsku politiku i tako, mislim. On je jedan miks ideja, nije ga lako smjestiti. Nije ga baš lako smjestiti na nekom spektru. Da. Još jedno pitanje. Razlika između, ajmo to tako reći uvjetno, lijevih i desnih teorija zavjere u Americi. Kakve su republikanske, kakve su sa strane demokrata. Ono što se ovako meni čini kao nekakva teza da sa desne strane upravo, ne znam, Trump i razni dužnosnici šire teorije zavjere, ne? Dok recimo sa ove lijeve strane Harris baš ne šire one najnebuloznije teorije zavjere. Nego novinari koji su im skloni ili blogeri, neki tako imaju ljudi ili biračko tijelo, bumo rekli. Tako je s time dano. Kako je došlo do tog fenomena, ne? Da, ali fenomen je ono što zovemo eho komore. Znači, te komore jeke, šta je? Algoritmi na društvenim mrežama zapravo nama stalno nam daju sličan sadržaj koji mi već konzumiramo i ja uvijek recimo kažem... Dobiješ ono što klikaš. Ja kažem... Ne, govorimo u smislu da, ajmo reći, banaliziram. Trump će širiti teoriju zavjere, najgoru. Da. I recimo republikanci, ali Harris
i demokrati neće baš takve teorije zavjere. Da, oni su uvijek nekako malo su oprezni oko te priče. Možda će nešto zamuljati ali kažem, širit će njima skloni neki medijski akteri. A govorimo o tim proponentima, ajmo reći frontmenima koji šire teorije zavjere. U ovoj varijanti A, da, frontmeni šire teorije zavjere, a u varijanti B, frontmeni ne šire teorije zavjere, nego, ajmo reći, navijači šire teorije zavjere. Ne. Jedne i druge zavjere su vrlo opasne. Znači, ova lijeva teorija zavjere je bila Rusi su njega instalirali, Trumpa, to je sve ruska priča. Da. Njegova teorija zavjere, pokrali su mi izbore, ne znam, milijuni Meksikanaca su glasali za Hillary Clinton. S time da on tad pobjedio, ne? Tako da onda pitanje, ok, ako si pobjedio, zašto se žališ? Ali dobro, nema veze. Ne? I kažem, problem je što ljudi više to ne percipiraju kao teoriju zavjere ako potvrđuju njihov narod. Tu onda dolazi ta priča gdje ja kažem studentima, dajte ciljeno zapratite na društvenim mrežama ljude ili medije koji vam se inače ne sviđaju. Baš zato da vam algoritam počne bacati neke malo drugačije stvari, inače ćete stalno imati istu stvar, onda se ti samo potvrđuješ se i onda ljudi misle, ljudi koji misle poput mene su većina. Trebaš uvijek ići sa onda se iznenadi. Da što god imao neki stav o politici, da si vjerujete u manjini. I da zapravo u društvu, pravom demokratskom društvu, ima puno malih manjina. A imamo taj institucionalni okvir koji bi trebao omogućiti da tih puno malih manjina nekako funkcionira zajedno. Ne? Jer po nekoj osnovi, tvoj stav neće biti većinski. Možda će ti neki stavovi biti većinski, ali neki neće. Ne ide o ekonomiji, drugi se slažu tom. A ne ide o nekim društvenim pitanjima, možda tvoj stav vrlo onako, nisu ljudi još spremni za neki stav, na primjer. Dobro. Teorije zavjere su fascinantne. Ne? Jesu. Ali to je si čula... Od njih nisu cijepljene ni stare demokracije. To da. Obično mi mislimo da teorije zavjere su nešto što je povezano sa, ne znam, slabom medijskom pismenošću ili generalno niskom obrazovanošću. Ne mora biti. Mogu teorije zavjere širiti vrlo školovani ljudi. To je naravno, pa i često je to slučaj. Znaš koja mi je najbizarnija? Ali širenje je onda povezano sa educiranošću, sa medijskom pismenošću. Da, ako ste čuli za ovo tam je najbizarnija američka dog Alex Jonesa, bumo rekli našeg kolege, on je radijski voditelj, ne? On tvrdi da je vlada, ne znam, farbala nešto žabe s nekakvim bojama i tako su žabe postale homoseksualne. Niste čuli? Ne. Da. Ok, ovo je novi trenutak. Ali dobro, ja bih htjela da zaključimo nešto. Vlada pušta kemikalije koje žabe pretvaraju u homoseksualnu vrstu. Ideš. To je kompletna teorija. Da, ne znam što želiš postići. Želi li smanjiti broj žaba? Ja ne znam, evo, u gradu Zagrebu se pokušavali s nekim sterilnim komarcima, šta? Da, nemam pojma. Ali ja samo želim podsjetiti na vrijeme. A to je? Možda ste zaboravili, prošlo je već sat vremena. I da moramo odspavati, sutra su izbori. Da, i moramo se pripremiti. Onda idemo moramo se istuširati, ja sam se skroz znojila od uzbuđenja. Ali ja bih htjela da zaključimo. Ja bih htjela da nešto zaključimo. Ajde, reci, što bi ti zaključila? Neću ja zaključiti, nego naš gost. Imam pitanje zapravo. Šta se može očekivati u slučaju da, jer sad naravno ne znamo što će biti totalno neizvjesno, ali šta možemo očekivati u slučaju da Trump izgubi, a što u slučaju da on pobjedi? Neki katastrofičari već govore da je to kraj demokracije kao takve. Pa dobro, mislim, već kažem, od 2016. do danas Amerika zbilja je prešla neke svoje granice udobnosti i nažalost broj ljudi koji su spremni koristiti nasilje u političke svrhe se značajno povećao. U zemlji gdje, kažem, je dostupnost oružja civilima ogromna. To je jedan problem. Drugi je problem ova geopolitička situacija gdje dogod je nekakva nestabilnost u Americi, to bi se moglo protumačiti kao signal, sad je bilo šta moguće. Da li na Pacifiku, u Južnom Kineskom moru, danja eskalacija na Bliskom Amerika istoku. ne smije biti slaba. Da, jer se projicira, da. Ako Trump dobi, to je veliko pitanje kako će izgledati danja pomoć Amerike u Ukrajini. Europa ne samo općenito. A podrška Amerike Izraelu? On tvrdi da je on još veći prijatelj Izraela, on je bio pomaknuo veleposlanstvu. On je bio prezentirao jedan plan koji je kao trebao biti tako ekonomski zanimljiv Palestincama, iako im je opet dao jednu kartu koja je bila vrlo rasparcelizirana, na koju oni sigurno ne pristali. Ne? Nažalost, mislim sada na Bliskom istoku je takva situacija da
s obje strane ima jako malo ljudi koji vjeruju u mirovno rješenje dvije države. Ne? Nažalost, puno je ljudi s obje strane koji vjeruju samo u potpunu pobjedu svoje jedino to rješenje. A ne u nekakvo rješenje koje mora biti kompromisno. Kao nema kompromisa, da. Da, nego maksimalističke pozicije. E sad, ono što je bilo pitanje ako Trump izgubi, hoćemo li svjedočiti nekim neredima? Ja se bojim da ćemo svjedočiti neredima kako god bilo, kogod da pobjedio. Samo je pitanje da hoće biti više nereda u sudnici ili na na ulicama. Na ulici. Nije nemoguće da on pobjedi pa opet budu neredi. S njegovih strane, ali i sa kontrastrane, pogotovo, kažem, ta neka radikalizacija koja je bila povezana i sa ovom pričom oko Gaze. Jer Gaza je zanimljiva jer na toj narativnoj razini možemo reći da je Hamas pobjedio jer je uspio djelomično u Americi proizvesti efekt kakav ima Vijetnamski rat. To je vrlo je slična priča. Točno, da. Iako vojno, kao što vidimo, to je zgarište i tako dalje. Pageri rade. Znači, zgarište, a i mislim, civili su grozno nastradali, ali vodstvo te organizacije očito je bilo i spremno žrtvovati svoje ljude, znajući šta će se dogoditi, ali za nekakav, ajmo reći, viši cilj. Neće vanjska politika presuditi, Amerikancima je ona u drugom planu i oni... Problem je što Amerikanci sve manje, oni jesu supersila, sve manje znaju šta bi s time radili. Ne? I, ako već jesi to, onda moraš neku odgovornost preuzeti. Oni bi sad najrađe, i to je taj Trumpovski nerv, najrađe bi rekli mi ćemo se zatvoriti, mi smo otak blaženih, nas se ništa ne tiče. Iz naše perspektive što bi bilo bolje? Iz naše perspektive je problem najava trgovinskih ratova. Znači, postoje i tarife. Postoje projekcija, ako krene ta vrlo agresivna carinska politika koju bi Trumpova administracija i vodila. Kao i prije, jel? Tako je, ali ovaj put ne samo prema Kini, nego i prema Europskoj uniji. Prema svima. To bi direktno utjecalo na pad BDP-a Njemačke, što je onda naravno utječe na Hrvatsku, utječe na ostatak Europske unije, utječe na rast nezaposlenosti i onda to jako loše za nas. Da, to je jedan ekonomski dio. To je taj ekonomski dio, a druga stvar je ovo što se Ukrajinu. Tako da, naravno, mi možemo reći, pa dobro čekaj, već je on bio 4 godine, koliko nas može čovjek iznenaditi? Možemo reći, možda se promijenio. Ono što je interesantno, on će sad imati, ako bude predsjednik, pored sebe puno agilnijeg i samostalnijeg potpredsjednika nego što je bio Mike Pence. Mike Pence koji je bio jako u njegovoj sjeni. A ovdje ima J.D. Vance-a puno mlađe kod sebe, zanimljiv profil, vrlo isto možda kontroverzan, ali to će biti jedna dinamika zanimljiva. Dakle, ako doista Trump bude predsjednik, dinamika među njega i J.D. Vance-a vrlo interesantna, pogotovo iz te perspektive šta ako J.D. Vance postane predsjednik, jer se, ne znam, Trumpu nešto dogodi ili čovjek isto već u godinama i tako dalje. Pa ne samo što se tiče Vensa, nego općenito sastava vlade, ne. Da, u prošle vladi on imao gotovo nekakve korektore koji su se ponašali prema njemu kao prema djetetu, ne. Točno. Od Pompeja nadalje, a ovdje se sad pretpostavlja da će to biti baš lojalistička vlada u tom smislu. Ljudi govore Trump će ovo, Trump će ono, Trump će, ne znam, preko noći ukinuti demokraciju. Dobro, to je malo nemoguće, da. Hoće, ipak je Amerika jedan kompleksni politički sustav. Neki se znaju malo sprde da to nije vladavina prava, nego pravnika. I ipak ti sudovi mogu na različite načine negdje stvari blokirati. Odgoditi, blokirati, razvodniti, kontratužbe. Opet, isto tako nije moguće kao u nekim drugim zemljama da jedna opcija sad sve osvoji funkcije. Znači, on može osvojiti bijelu kuću. Znači on ne može nikako biti diktator. Pa ne može, zato što nezamisliva je situacija da još ne samo republikanci, nego unutar republikanaca njegova ta ekipa, njegova struja, da oni sad samostalno imaju, ne znam, ogromnu većinu u Donjem domu, ogromnu većinu u Senatu i cijelu administraciju. Pa da mogu samostalno se mijenjati. I što se događa? Recimo, kad je on govorio ja ću ukinuti Obamacare, ja ću ga promijeniti, znači zdravstvenu reformu Baracka Obame. Dolazi Trump, ima neke planove, i on to šalje u Kongres. To stalno ne prolazi. Oni imaju prve 2 godine imaju većinu u oba doma Kongresa. Trebalo je proći samo tako. Ali dio njegovih ljudi, republikanaca, je zapravo blokirao, rezao, To je možda ta ljepota Amerike. Usprkos tome što imaju samo 2 stranke, ti moraš nametnuti svoju ideju unutar stranke. Tamo nije, dakle, zašto? Jer ti ljudi su izabrani u svojim lokalnim okruzima. Nije njih postavila središnjica.
Nije ih postala središnjica. Da, oni gledaju Kao malo kod svoju nas. poziciju, Kod da, nas da. središnjice, županijske organizacije šalju neke prijedloge kandidata, ali središnjice u Zagrebu to iskrižaju i ti direktno si u Saboru zato što te šef stranke htio u Saboru. Ne? A ovdje Dobro, ne. ovdje nije tako, da. Ovdje različiti ljudi sjede u kongresu zato što njihovo... I zašto bi ja morao dići ruku za predsjednikov predlog? Ne. Ja gledam šta ovi moji lokalci tamo u mom Šta njima, Tennessee-u, da. šta Šta oni njima žele. odgovara, da. I možda sam ja demokrat iz Tennessee-a koji ipak moram uzeti u obzir Tennessee i njihove neke ideje i probleme, iako sam demokrat, ne? Dobro, ali... I onda ću ja da. neke stvari, ja neću dići ruku. Tako Ali da možemo to je mi interesantna reći, dinamika. fučkaš kaj se dešava u tenisi, što čeg se ja osobno na neki način bojim, dakle, ako se američka demokracija pokaže kao nefunkcionalna ili iole i liberalna, domino je efekt što za će druge se demokracije dešavat- puno mlađe, Što da. će se dešavati u Europi, Jasno, gdje vidimo, jasno, jasno. to će dakle dati vjetar u leđa svim AFD-ovima i ovakvim Jasno. strankama, dakle, ko što se Amerikanci boje za svoj džep, dakle, ja sad gledam to iz naše perspektive, ne? Ok, znači perspektive opet imamo Europsku uniju koja uspjeva kanalizirati te Da li u stvari Europskoj gdje- uniji imate, dakle, točno vidimo kako države padaju. Ne, ima. Austrija, ima, Njemačka. ali šta je u Austriji? Ok, može biti najveća pojedinačna stranka, ali opet koalicijski ih se može izgurati. Sve štima, Do samo- neke granice. samo U nekom govorim trenutku da- birači će reći, čekajte, prevarili ste se. Mi smo glasovali većinski, barem relativno većinu za tu opciju, dajte ih pustite u vladu, ne? Jer Ok, to se može dogoditi u Europi. imam znači, jedan da će predlog, uvijek da. S vremenom će birači reći, čekaj malo, vi ne date našima u vladu, mi ćemo sad stalno njih birati dok god ne budu dovoljno jake da uđu u vladu. Ovak, završit ćemo emisiju, svak će dati svoju prognozu ko će biti na izborima, a ti, pošto si Jo, ja šarmantna, ti imaš jedan zadatak. Ti Ja se trebaš- ne usudim ništa Ne, prognozirati. trebaš- Pa čak ni vremensku prognozu. Ok, ne, ti trebaš prije kraja emisije, da se tak izrazim, više slava za haklat, za još jedno gostovanje nakon izbora. Dobro. Da vidimo, Kaj se dakle, vidimo za par dana? Pa za 1-2 tjedna recimo. 2 tjedna. Ili 3 tjedna da vidimo kaj Pa dobro, kad se kaj malo se zapravo desilo. Da, da, Pa kad rekli malo smo da smirimo. neće Ajde, daj rezultati sad- biti tak brzo. Neće, da. jel? Pa onda... da. Mislim, hoćemo, ali službeni, ne? Ok, ajde, može. Evo, Ema, Ja ne budem... Službeni su tek u prvom mjesecu, jel te, Da. kad bude verificiranje. Dobro, ne moramo baš Dobro, čekati nećemo toliko, čekati. okej, Nećemo, ali da. ono, evo, tri dakle, kralja, rekao a. sam sad, iskoristi svoj šarm i službeno pozovi Višeslava, kojiš sad smo pred kamerama pa neće moći Pa ovdje, evo sad... Da. za gostovanje za Službeno ga 3 pozivam, ili da. 4 tjedna. Evo. Da analiziramo, da napravimo onda jedan osvrt. Može. Može, odlično. A prognozirat neću ništa, evo slobodno vi možete. Ja ću prognozirati sa blagom sigurnošću Trump. I ja Sa isto. blagom sigurnošću i reći Ja. ću da će republikanci imati većinu u Senatu, a demokrati u zastupničkom domu. Da. Ja sam isto tak prognozirao, moguće čak ovaj popularni vote da ide... Ide da Harris, da, tako je, da. Harris, ali... Jeste se kladili? Ne, nisam Ja sam se kladio, Jesi? ja se uvijek kladim ne. u butelju vina. Ne. Meni sad dođe da se ja drugačije kladim. Ali dobro. Ima još jedan moment, znači imamo kladionice, imamo ankete, ima jedna stvar koju ljudi kažu da ide u korist ovoj priče, da mi kažemo Trump. Naime, dionice. Njegove dionice rastu, znači njegovi firmi. Ljudi kažu da je to neka isto posebni pokazatelj. Jako rastu. Ne? E sad. Pa i ovo Burze imaju puno faktora. Ali dobro, ali sam htjela reći. Burza nije uvijek racionalna. Burza ima puno dojma, ne? Nije to sve... Ne, Rast da. burze nije uvijek utemeljen u realnim ekonomskim odnosima, nego puno je tu i burza je- psihologije. Puno je tu burza je ne? psihologija, Pa a i ne nekakve ekonomija. masovne histerije ima tu. Ima, naravno. Da, tako je, da. Dobro, nekad ima konkretnih stvari, šta ja znam, ako je novi tehnološki proizvod, onda će ta firma Ma da, narasti. okej, Ako je okej, novi ali- telefon, ta firma koja napravila telefon, Ali ono kad se događaju bežanije, onda se to Tak. proširi, ta histerija, onda sve pada, ne? Tu je isto dezinformacija. Ja mogu pustiti priču da bi naštetio da padne dionica i da onda, ne? Da. Onda pokupujem, onda opet, bum, naraste. Da. Pump and dump te sheme, ne? Tako da to je... Te ništa, kupi još, danas je ponedjeljak, kupi još do sutra koju dionicu. Tak. Da, pa dobra ideja. Da. Idemo sad, ne Da bi idemo, imala s čime. evo ne idemo sad nakon emisije na kavu, idemo si nakaj dionica kupiti Tak. tu, može. na Trešnjevački plac. Tako je. Evo Višeslav, puno hvala na gostovanju, Hvala, mislim da smo bili više nego
iscrpni. Probili smo sve rokove. Ovo bi moglo ići u 2 epizode, Rat i mir epizoda. Da. Sve smo probili rokove, mislim da trebamo ono... Scenarist ove epizode bio je Dostojevski. Zato je bila tak dugačka. Ali nadam se i zanimljiva. Ništa, sutra gledajte izbore, pratite izbore i naravno slušajte Radio 108, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi Lažne uzbune. Emisiju financira Europska unija, Next Generation EU. Mišljenja i stavovi izneseni u emisiji ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.